أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah Teala aytan Nisa suresinde ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Allah Teala bu ayette ayta Сиңа килгән изгелек, яхшылыклар Аллаһ Тәаләдән. Сиңа килгән яманлыклар яки авырлыклар, алар синең үзеңнән. Һәм без сине кешеләр өчен пәйгамбәр итеп җибәрдек, илче итеп җибәрдек. Һәм синең пәйгамбәрлегеңә Аллаһ Тәаләнең шаһидлыгы җитә ди. Һәм бу аятта Аллаһ Тәалә пәйгамбәргә һәм шулай ук инде бөтен мөселманнарга карата әйтә: Сезгә килгән һәрбер яхшылык, изгелек ул Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән, Аллаһ Тәаләнең фазилаты һәм Аллаһ Тәаләнең адәм баласына мәрхәмәте, йомшаклыгы аркасында, рәхмәте аркасында. Әмма сиңа килгән, ягъни эй адәм баласы, сиңа килгән авырлыклар, яманлыклар, начарлыклар, хасталар, алар синең үзеңнең аркаңда ди. Аллаһ Тәалә әйтә. Һәм без сине кешеләр өчен пәйгамбәр итеп кенә җибәрдек ди. Чөнки мунафиклар пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламгә әйттеләр: аларга яхшылыклар, байлыклар килсә, маллары, балалары үрчесә, хәлләре яхшы булса, иминлектә булсалар, алар әйтәләр иде: инде мунафиклар бу шушы безнең Аллаһ Тәаләдән диндә булуыбыз аркасында дип. Ләкин аларга берәр авырлык, бәла каза яки кайгы килсә, яки маллары кимесә, яки балалары үлсә, алар бу бөтен бәла казалар синең аркада дип пәйгамбәргә әйтәләр иде. Шуңа җавап итеп Аллаһ Тәалә әйтә: сиңа, ягъни эй пәйгамбәр һәм шулай инде барча мөселманнарга килгән яхшылыклар, изгелекләр, иркенлекләр, иминлекләр алар Аллаһ Тәаләдән. Сезнең аркада түгел, Аллаһ Тәаләнең рәхмәте һәм нигъмәте һәм бәндәләргә мәрхәмәте аркасында. Әмма сезгә килгән авырлыклар, бәла казалар яки кайгылар, яки борчулар алар үзегез аркасында ди. Һәм Аллаһ Тәалә әйтә: синең пәйгамбәр итеп, ягъни илче итеп җибәрдек кешеләргә. Ягъни пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям аларга яхшылык та, яманлык та китерми, бәлки ул Аллаһ Тәаләнең илчесе, Аллаһ Тәаләнең хөкемнәрен кешеләргә ирештерүче, яхшылыкны яманлыктан айырырга өйрәтүче генә. Һәм Аллаһ Тәалә үзе җитә, ягъни бәндәләрнең тануы кирәк түгел, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллямның пәйгамбәр икәнен тануына, шаһидлык бирүенә мөхтаҗлык юк. Аллаһ Тәалә үзе җитә, пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллямның пәйгамбәр булуына, аның илче булуына Аллаһ Тәалә үзе шаһид һәм шул җитә. Мөхтаҗ түгел бәндәләрнең аның пәйгамбәрлегенә шаһидлык китерүенә ди. Икенче аятта Аллаһ Тәалә әйтә, Шура сүрәсендә: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Bu ayətdə əйтə, həm sizə kilgən qayğılar, bələlər, özünüzdən qullarınız qılğan işləriniz arqasında, qəməlləriniz, kəsib itkən qəməlləriniz arqasında, həm Allah Teala əli bik küp sizin günahlarınızı, qılğan işlərinizi qafu itədi. Yəni, qaybirsine cəza itib, yəki sınav itib, bələ qaza, yəki qayğı, yəki ağırlıq jibersə də, siz qılğan köpçilik əməllərini Allah Teala qafu itədi özünün rəhməti bilən. Lakin qaybirləri üçün sizni sınav itib, yəki şul günahlarınızı yuvar üçün sizə ağırlıqlar, sınavlar, həm bələ qazalar jiberə deyib Allah Teala eytə. Həm şulay Qur'anda Allah Teala eytə: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ.
Әгәр Аллаһ Тәала кешеләрне тотса, һәрбер кылган гамәлләре, гөнаһлары өчен, ягъни җәзасын җибәрсә, җир йөзендә һичбер җан иясен калдырмас иде ди. Ләкин үзенең рәхмәте белән ул бәндәләрнең кылган күпчелек гөнаһларын гафу итә һәм кайберләренә, аларның иманлы кешеләрнең инде гөнаһларын юар өчен аларга сынаулар җибәрә, шушы гөнаһларын бетерер өчен һәм каплар өчен. İmam Ahmed Gayşe anabızdan kitire hadisini, Gayşe anabız eyte, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ kethura zunubul abdi ve lem yekun lehu ma yukaffiruha ibtelâhullahu teâlâ bil hazen liyukaffiraha. Allah'ın ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem eytedi, eğer bendenin günahları kübeysedi, hem onun şuşu küp günahların yuvarlık, izgilikleri bulmasa Allah Teala onu sınar, yaki indi ona bela qazalar, yaki qaygılar jiberir, şuşu günahların yuvar üçün deyip eytdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem indi başka ayette eytilgençe innel hasenati yuzhibne seyyiat di Allah Teala izgilikler olar günahlarını yuvadı. Eğer bendenin bu hadiste eytilgençe indi şuşu günahların yuvarlık Müslüman kişinin savaplı işleri, izgilikleri bulmasa Allah Teala onun şuşu günahların yuvar üçün, ahiretke kaldırmaz üçün ona türlü sınavlar jibere, bu dünyada şuşu günahları yuvalsın hem bitsin üçün. Uqbe ibn Hamir radallahu anh eyte, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne meselellezî ya'melü seyyiâti thumme ya'melül hasenâti kemeseli raculin kânet aleyhi dirhun dayyikatun qad khanaqathu thumme hamile haseneten fenfekket halqatun thumme hamile haseneten ukhra fenfekket ukhra hatta yahruca ilel ardi. Allah'ın ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem misal kitiredi. Günahlar işlevşi bende turunda. Günahlar işli, soğundan izgilikler onun artından işli turgan kişinin misalıdır. Ol bik tar, kısık, kübe, yani timir kiyim. Büşralardan yasalgan timir kiyim kiygen suğuşu köbekdir. Onun şuşu kiyimi tar, kısık bulu arkasında onu buğa, denin, hem muyunun. Soğundan ol bir izgilik işli, hem onun şuşu büşralarının birisi ışkına. Şundan soň tağı bir izgilik işli, hem tağı bir büjra ışkınadı. Şulay ittirip onun kübesi boşuy, hem ol şulay ittirip kübesinden ışkınıp, irkinge çığa degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şuna körede bende Allah Teala'dan sınavlar azrak bolsun üçün günahlarının küplüğü arkasında şuşu günahların yuvatırgan kübrek izgilikler işlerge tiyiş. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misal kitirgençe ol günahlar bendeni buğa, intiktire. Hem kılgan izgilikler onun günahların yuva, nişik, kübenin büjralarını ışkındırgan kibik, buğavının büjralarını ışkındırgan kibik, ol kişi soğundan indi irkinge iminlikке çıgadı, şunun kibik Jarir kitire Ebul Bilad'den eyttedi, Kultu lil Hala ibn Badr, Hala ibn Badr isimli galimge eyttim di, şuşu ayetini okudum di, ve ma asabeke min hasenatin, yani sana kilgen izgilik Allah Teala'dan, sana kilgen yamanlık, ağırlık ol özünden arkasında diyen ayetini okudu, hem eyttedi ve qad zahaba basari ve ana gulamun, min indi beleki vaktimde suqur kaldım di. Febidunu ni sebeplesin qalaysa özügüz kılgan ameller arkasında deyilgen ayette digeç. Bu galim eytti, qala bizunubi valideyke, senin ata ananın günahı arkasındadır deyip. Çünkü sahabe balanın indi suqur buluğu ata anasına ağırlık getire. Hem eytti, belki şuşu ata ananın günahı arkasındadır deyip. Şuna göre de Allah Teala'nın takdiri bilen kişi tumuştan suqur bulsa da, ol ata anasına ağırlık kitire, hem ata anasına sınav bulup tura. Eğer indi bendenin günahları bulmasa, bu sınavlar onu tağı da yukarırak dereceye kütere, dünyada hem ahirette. Eğer indi onun günahları bulgan bulsa, onun şuşu günahları yuğuluğa
sebep bula. Eğer Allah Teala birgen takdirge riza bulsa, birgenine şükür etse, hem ağırlıklarga sabır etse, Allah Teala barşalarımızı da imanlı bendelerden kılsaydı, hem de indi Allah Teala birgen nimetlerge şükür itişilerden, Allah Teala jibergen sınavlarga sabır itişilerden, hem de günahlarımızın yoluğuna bu dünyada bulgan ağırlıklar, bela kazalar, kaygılar, kılgan günahlarımızın yoluğuna sebep olsaydı, hem kefaret olsaydı, hem Allah Teala karşına barganda indi günahlarımız yolgan halde indi cennet ehilleri bulularımızın Allah Teala barşalarımızga da nasip etseydi. İbadallahi usaykum ve nefsi bi takvallah. İnnallaha ma'allezine taqav vellezine hum muhsinun. Barakallahu li ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'ana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huves semi'ul alim, el gafurur rahim, el mucibud du'a ve tubu ilallahi eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun.